abusia for ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so mosom for money aba ekes kapa nene so minimum edi ehwe na mamu nim se ye dan dansem bebeto yap no so ene de besom ahwefo ene etiefo sanse prekuna mo we yedi no shows ne no de akro for remfo a chese o mudi bone for sem that was 2016 ene de yi chesem yakeka wo monsem ede esi ene ya sentence nipa dodo no a more than a year 6 or 7 more than one ya sentence 175 years imprisonment na ebusuan for say na ensem no etem 175 years na nyese nipa ba kon na yede ama no nemum ye nipa dodo na womu edisa abonefo sem no womum na enede yensa aso mum a yede 25 years each ede ama womum so wom kokoto ede ehye Yenua ba na say Supreme Court Judge Justice Gertrude Araba Asaba Tokunu and not just a year Court of Appeal Judge and ebiemu Mr. Anthony Kodua Belko awo no so year banker that was 2016 one more ekoko to share one more so eje one more eka Gertrude no mudi kan share na emra na just wapon free enumre sorry ekọ ni fie na just one more ehia no ewo kwantin emfi enumre beye 8:30 no mu ewo no eje ni Toyota Fortuna ne registration number GM 6852-13 one more edi free ninsa anso wa one more ne laptop sika so 1300 Ghana cedis na ebiemu so ne iPhone and the value 600 na ebiemu so 9000 Ghana cedis na ebiemu so $50 and a BMO ne 3 Bibles na ekra no and just one two kano peshi and a one more a day ekoyem na one more free honom no na chese one more krono bono anso one more eninu one more eto aso ekopiemu efa etu kan kokopiemu ye nuaba ma Mr. Anthony Kodua enso so ye banka no honom a chese one more so R0bbers Hyundai vehicle and so the registration number GR714-16 and a BMO sika 350 Ghana cedis and a new mobile phone and no so ekuta na Huawei no and just one two kano and a one more day coin na no and just one two and a more post for catch logi complain and the comma post for no sika do one more Jeffrey one more chain any a BMO one more laptops ne one more enoma every one more answer na eno na one more editu eja ewe na post for so etu need e trim hwehwemu ana chese one more answer ekokoso so emrantewa tete na ebiemu ensoso no Robert Taki na Kofi Newtown ensem na chese won koso won tete de wotimi nya kwan edwane edi free won mo ensem ema July 17th won nsa esa so tete emu ebiemu ema wokopiemu ewo posifo akache ema wokopiemu ho ehon so wosa edwane 2020 ya na won nsa esa eso nimu ebiemu chese wono ene ne nkrofo na nakwabena aka Isaac Ajeman adodo na Mr. Batman na ebiemu so kwaku buanin Frederick Kwesi Boateng no so dodo na friend boat na Kofi Debra na dey chese ya sente wo 25 years imprisonment na nuaba ma wono de ni din the lali Alomatu emra posifo ensa eso womu emu that was 2016 no na chese ye toto womu anu no wono de waginu fun so tumu se ampakro no bone de womu abo na womu fa ne mfom so enchene ne ho na chese womu ade womu comment say trial de ema na womu omu jailing no 24 years into ono de was started so was 7 at the end of that was in 2016 the 24 years imprisonment na womu makai na chese ne de ye de womu so de ama womu aje womo 25 each say ye kambuma no na ekoshiemu 175 years say womo ebedi ewo yem aban ekuku emu na nsem we esi yem say anase court
court nhehye no esiye e wo Accra Circuit Court ho e na chese wo mo edi eye akwanforafo yi wo mo ensem a ene de yi wo mo ensoso ekwakọ serve eye oman Ghana na akwakọ yesua de ede ama eye afofra wo mo akanso na wo mo hunu se enye se wo bokro no ewia na enu ano no ye ja wo kura asa nhwehwemu ekoso na nsem webeto de na binom se ai na mo se eye Justice Ekahu Gertrude yes Chief Justice Ekahu enti ena ene omutimia ye nhwehwemu na nkakọ ye wo bi foforo keke krampo diam anka ye beja nipa ne se enye ne so ye Supreme Court Justice Gertrude a wo ka hu enti ena wo mo hyeda ma omani edi eche na so wo mo gbe ma adwensem wo mo be ma emra no afeva ebi eja ebi dia ene enye ne kwanso a eno no na abusuafo ye free won ma ne ye bo edi era eye Citi TV ene dey womo ahwere ade kase pa eye 14-year-old Chris affiliate Tamakloe our Citi TV keyboard idol ene dey wawu ede free atiasefo asasi so chese waka enchegwada eye ni benkum so ni nyina eye ka nkwanhia chese ye nua bema yi wokokọ fa mu a enunti ama na ahwere eye ne kra enkwa eye awiaketem na eye Citi TV fo eye omu newsroom Citi TV eye newsroom ena womo ede eye enkaibon no ebebeto abontina sei ena womo tro ede to social media womo page so ana chese womo de HSM abrantie eye Chris wonka womo ehun ebiem I say it is with immense pain and sadness that we announce the loss of the extraordinary talented Chris Tamakloe, one of the contestants on Citi TV's keyboard idol. Our deepest condolence to his family, friends, and every affected by his passing. We any and someone one more edi etu Ghana chese. Ye ni abeme yi eye Christy na je wura eye talented kids mu eda na wo okan eye contestants a one make it up to eye the 10 remaining na chese one more ewe ne eye sika pupu drone eye ehun enkro ne banenom e na chese ma ye ni abeme otimi kokopie mu e wo Citi TV a ene de yi chese wono so so ka kwanhia esisi na nsen ya chese nkrofo ewuwe wono so so afemu ahwere eye ne kra enkwam na wo hwe eye commenter e ba chese ebinum ebo enjo so ebinum susu se akwada no nimdie ene skills a wo wonti ena eye wo bi ahyeda aye ne sa abone fosem no ama eye ka kwanhia abrante yi akwakopiemu e wo bi a wahwe ne kra enkwam na no na ebinum nso se awo eye se de wo wo de ba krampo a enkra ne yenim se eye rapture ye mu ena ye wa nam ka kwanhia so ne nkrofo ekode a womu entimi entre na ebusuafo yede yenkomodidie no esi ewo ahase no wo adwintre bia wo betimi ede aba ede afa ensem yi ehu ye eneden R0bbers ayaso wo mu ya jeli wo mu ene ye nua be mayi nsusu a ye wa free mu fa wadwentre ebra na wo ye nsemfo bia wo beka de akyekye ebusuafo era wo betimi ede atu edwa wo tuma gh your comment section midin ede ekuya sika pa dasene ye besane share too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Åórmëd. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.